anything. Yeah. Mampacho. Yanko. Mampacho. E can't see the baby I'll call. Start a kakra be my na Bacho. be any Akoma FM Bacho. 87.9 Kumasi. Mbwana mede bua mi krone mi kwa agreement na afe agreement no oni mi kowie na mi so mi hwe fie When afe agreement no. pacho agreement oni mi ko se mi hwe fie na ono nso enkosi edan na yentinem efe mi hwe fie ni wie ya o se odiskane kwa kwale me yonko bra ti edane mi ne ntem tuka akra ti se asem no ono ankasa de ko dosu ono di ko dosu no me ko ne papa nchen wo oboase me wo oboase ho no me ko ho anapa no na nyimre na mi kunu ketwa e ba ho mi kunu ketwa ba ho no no ena me ko hagi mi kunu ketwa because me ni asem me ware ko fie okra me ni nya misunderstanding na me ni yi asem anokra mpoda me ni nya bibia ntino me ni ye free ti me kwa me ko hagi na me so why ade o wote say maba ahanom na wo be hwe me no nya me nshira why no see you wate na oje akunwa ti me kunu eje ketwa je akunwa no na o hwe me nim na o ka kira me say wamba na yi obai say oba beti me won o kan straight forward na me say mankasa still na me nkasa Kumasi. o say obai say obeti me won na minimum obi a ye ne huhum da ani me nsi me nai pa no ni me betwe pa wo huhum se me hu obi a me kunu ketwa your car no pachai me mpachai me hwe yanko body ma mpachai no kunu ketwa ka kire wo sade yin o se me mehu obi a ye ne wo huhum da na and me nsi me nai pa no ni me betwe na je so wo ba ibon sam wana saa time no nso na ma se be ma me call ne nchen no okoye kondwa petena so ti na ma se be ma nya anya de e metena ase nti metwe me mu ehwe eyini mu se ma se be me ba na oba ya obetena ase na me hu se na koma aye de me kunu keto akoma aye de akoso abra ma se be ma betena ase no ohwa no o sha se oba fun to se me hu nti ni brother amfa na nko university na me oba fun to se me papa ni njai kro no bo meeting no mfa meeting redan no ma na me ntu manu mutu ba akokora na me nkasa ba akokora ko be bo me masuma me dimiti aredan no na me ben dan na me dimiti abo nti papa ni hu sa no se genu asem say na wo de ba hanum say se minim se na wo be yanka membie dan no kra ma wan ye de wambe wo ba ya keta say onkasa ayimpo ne si den na obebro no ono ni mi ma me yi ya asem ano na me ne hwan se me ne maame ebe kasa sa ni nyina na me nkasa ye na ma o papa ne pame no ne papa no ne papa o pame no di ni kosi abonten so ni kosi abonten na still ogina wall no na chi wall no yetia na o ga chem se mi nim na menjai me na me kunu asem na me twimu na me ye be fa me funu Akoma FM 87.9 ye be fa me funu me kunu ketwa ebefa wufu se me menjai se me twe asem na ewo me ni me kunu ntem na ye be fa me funu se me nimu a na oba akwala na me prese me gye no omo anware me omo ware me se na ebe ya omo be gye nkwala na fi me nsem omo anware me se nti ni akwala me fa ni nkọ ba bia na ba baby ni kro gita me no me nim kra na se me fi ha kọ na se me de akwala ne kọ a me hu ni ye kra nti ya me anim kra me se sa me nyoma sa na dwona me fifie cause me nim ye besi na papa ne pa me chowa se ontimi nye de emba ho nti na is me kunu ne papa no nya ne papa ankasa me se ne papa ni nua a oje aware no no ne me kasa nti me asem ne ba se me kunu e de asem na ko those odi nka de ko police station se ma fa ne sika ena manko sa 700 na wo ba chan ena manko ena sa de asem ne ko those nti me wa no those for ne frame me na me so madam me ka show me kunu say
asɛm wo nya asɛm bia wo se wo mpɛm bi ma hwomba ma ka bɔne ana pa me ne se wo ka bɔne ma eno ani nti menim adekro nti a megun de meyɛ de ebefiro na ma me ne se me mbra nti me kra me yɛ sɛ me nyɛ de me mba ne nyina na ayɛ mhyehyɛ nso ka ho nti me yɛ sɛ me nkɔ ɛna ma ase be ma frɛ me wo de me no ne me kasa ya sɛ me nyɛ de me nkɔ de wakɔka fa me ho bia me so me nka de a menim de on so de ayɛ de o de ayɛ me na ma ase be ma ka me na me se mekɔ nti me kɔ asɛm no na mu frɛ me kunu sɛ me kunu ma me kunu sɛ oni time me papa for car ɛwɔ takwa ba me so me for car wɔ boase ba me kunu sɛ oni time ti time obenya ho no na mu bi sɛ obenya time bɛ na yɛ Monday na ɔsɛ Friday na obenya ho nti Friday ni nso so yɛ no na mo frɛ bɛ ma no sɛ asɛm no Friday na so na nkrɔfo no ɔmo si ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba me kunu ka kyerɛ sɛ ɔno onya ho na time ɔno benya ho no ɛna ɔbɛba ma bɛsi 2 months ni bɛma na wankɔ ɔno nso akɔla na ɔsɛn ne sika ɔnyɛ no hwee ɔmo sika ɔnyɛ ɔmo hwee sɛ baako wɔ hɔ dada ɔma ne sika ɛno deɛ wɔ maame hɔ ɔno deɛ ɔmaame ɔno deɛ ɔso ɔmfa ne ma nti ma mba sɛ gye me ba ne ma me na afei nso ɔso wɔ agya me a ɔmɛsum mi no ɔhwɛ ne mba okay wo sɛ bɛma no yɛ tribe bɛn mpakyɛ ɔyɛ dagate ne dagate ma mpakyɛ ɛna wo nso me yɛ fante ne oh okay fante brɛman asi na wo hyia no wɛn mehyia no ɔtakwa ɛhɔ na bɛma no yɛ adwuma na na meyɛ mechanic na meyɛ fitani wana na yɛ fita meyɛ mechanic wo yɛ mechanic mpakyɛ saa meyɛ fitani a mekura me certificate oh go fields in the training me go fields and the Takwa training gold fields ɔmo to gold na ɔmo training nti no bɛyɛ ne ka no mbɛɛ ne ka sɛ area na metim na ɔwɔ hɔ bi saa time na me ɔde hyia me nti ohun adwuma na wɔyɛ ohun adwuma I see ɔyɛ ho adeɛ mpakyɛ ayɛ me ho adeɛ nti ɔware owu yɛ mo kɔtena he ɔware me wie no ne maame nkyɛn na yɛkɔtena for 2 weeks 2 months mo kɔ honeymoon wɔ maame dɛm for 2 months to 2 months ne so yɛ na mo kɔ honeymoon wɔ ukuru yɛ fɛn sɛn Iliasu die ti na mo kɔ mo honeymoon ɛwɔ ukuru maame dɛm ma mebisa no sɛ ne maame si ɔpɛ sɛ menkɔtena ne nkyɛn kakra nti mo fie na mo dan a na mo ti mo saa brɛ no na wɔ hene fa na mo de ama han na ne fie brɛ tu mo patro de bi dan no wɔ hɔ ama ekɔtena ne maame nkyɛn a 2 months ansa yɛ mo maame esi efie ai bi a ɔno te ne die mu na mo nso wɔma baabi a na mo te sɛ mo fa rest mo body kakra na sɛ hene fa patro de bi 1 room pɛ na yɛ nyina yɛte 1 room patro ɛna wo ɔba warefo patro newly wedded patro wo kunu ɛne wo ne maame wase mo nyina mo dadan baako 1 room patro nti mo kyɛ ne sɛn 1 room no patro ya akasa na akɔra no baby ni nti ɔma yɛ da mpa so nti me kunu da na me so me da no ɛda ɔne nkɔla ne da patro wase ne akɔra no wo ba pani no ɛda fam ɛna wo nso ne wo kunu any baby no ketewa no ɛda soro ɛda mpa so na mo yɛ da wɔ dem wɔ abra mo dan si wɔ kwa na nyɛ no nko me no me kɔ aware na ase no ɔmo ayɛ me maame no de wayɛ me nyoma pii ma me nsa si aduane nkura na ɔya me otimi ka kyerɛ me sɛ mfantefo ɛmaa deɛ mo de bɛta ade ayɛ mo ho deɛ nka mo de bɛma mo nkwa mu ayɛ de otumi nso ɔno nso ɔyɛ fantini ne fa ɛyɛ dagomba ne fa yɛ fantini ne maame yɛ fantini pure ebia aduane dɔsɔ nkwa ya se dɔsɔ ayi ti a ɛne mmerɛkye baako ne ya body agum ti pampa ne nyina no no so wɔ hwe o ne bɛsika na wudie onim sɛ me mpɛ aduane wo mpɛ aduane anka ɔyɛ nipa siro adwuma na meyɛ no nti no me intend di bebe ma ne nhyɛ me so ansa ayisa me kwa na me da mechanic adwuma wo hyɛ car se ana wo da wo sɛ car da tu na obon sɛ ewia beduru no na woyɛ adwuma na ahyɛ wo so nti woyɛ adwuma nyina na wo ha nti na me intend di bebe na training na me ma ne timi me kɔ ne nkyɛn pɔ ɔno kora pɛ sɛ mi ade na me mpɛ aduane sa ɔka ahwɛ ya akɔ tu stia dia akɔ hyɛ tie one day no so ɔbɛsra stia no ɛhyɛ tie hɔ tie akɔ hyɛ stia efe ade bi a ɔmo yɛ biara no ɔmo wi ɔmo sɛ ɔmo sɔm ahwɛ ɔmo timi yɛ ma ade na yɛ me ya paa na ɔmo di matam na ɔmo sɛ ɔmo de sɔm ahwɛ na saa ne ɛsɛ nipa ɔmo sɔm ahwɛ 7 years ni ma 7 years ni ɔmo sɔm ahwɛ sa me kun bɛyɛ ma ade ɔsɛ ɔde sɔm ahwɛ na ɛsɔ hwɛ saa so de aware mu wo bisa sɛ wo yɛ job
me kwa ware mu obi a me kana say ye me kuma pe asemi Abraham ni Job na nyame so wo mo hwe na wo mo ye ene me ba so hwa ma me kuma pe o so hwa betom hey ma me kuma pe ni obi a me ka so nka ho na me kunu keto amaso ba na me kunu me ma churches ada na o ma me mo ye me sa me nya nipa bone o mo apotimi to manum ka say Mariam onye oyo ba pa osambu ade ono kwantimi ka ne ma me ntimi ka jan say so o ma me kwa onnim oba afoforo obeba bia na ono ankoyo oba papa e what time na o mpese ne ba ne be de ebe ware ni mu no efi ada na mo santete se wo say waje watomo no so be ma wo matri so wo be ma wo ho so ene ade na ma me ho so abra ọkọ ware me bai na me nim ade a me ye me kra no me gume ye me ho ade ba me wa 2 years ni me nshada mba ho because of akra na o na o say me ta akokọ ho a na ni nka na na ho ni na me nko say wuntumi hwe oba na waka che say akra na be ka ho a wuntumi hwe wo ne ketewa no enye mienu pe enti die enti na wo ta akọ wa wo ba no na ni nka ho me no me nti ase ana wo se wo mpese o na oba na betina Debbie me pensa me ne nta me mpo ya me ka cha me kun se enkwala mma miensa si yetete omuntem no munyi omundo omo da me kon me na me sister bi esi we ntem abra yesu ano muti yentem nti eso obi otete me sister na me so me ma me na otete me nua ba ne ben me no different thing kwa ondo me but abontin so ni de because one namfo na ananti fitini mo fa branti openamfo che ono ngasa ni nua no ne banti me pese me mba ne de bi besi omuntem nti omu so na me pese nko omu bom no mu nyini bom se na we ya omu bedom ko mama me nsa de ham besi fie nyina ya mba nti omu bom no mu nyina I think so odo kese ebe ba omuntem se omuntem de ebeti nti de wo ase wono oba wanya sense say for 3 years 3 years ofri wonti akọ ase wono o mfie say no 1.5 nti fan say 3 years 5 months de be na 1.5 no twa no for me wo ya na twa okay wo second one no na wo twa no for no ase be fa no because ya you operation ni ate nti no na wo so be fa no wa me fa no kwa ye ko ni nchan ya ye di honeymoon ye di honeymoon wa ya ase dem ye di wie na oh that time na no yesi na honeymoon na ase da ho mbesi da die honeymoon wa ase da ho ase wo da fom e na eyire ne ekunu da mpa so mo so se honeymoon na mbesi da die ade nso ene nyije ho na we je na mo de da wa bra we aye free ayi na we jeja ho na we keka asebu a wo pede wo ni die ni mo na me dem abro se omo se mi wo sugar money bi omo ya na kwa me nka omo ya na kwa wo bra wi ase a wo bai boy eti wo ware ya na brebe na wo kuru be ka kire wo so opesu okosi dan na wo kosi fie enti no wo fa wo sika no hwe fie na ono so fa ne de kosi fie already na me na me hwe fie na me hwe ne maame ne papa nyina saa time na ejuma ase wo the mechanics ejuma na hwe o maame na papa na me the product na hwe fie na oye products product me ba me hair care product efunwi ma de no efunwi within 3 weeks okay and me ma de no ye 1 month 3 weeks that is alopecia mo pempem apa no 1 month 3 weeks na e sha say efu omu hwi nti na very very effective ebi wa ha mpacha me de bi ba ye wo bi sa wa fie ha pampempa ye nka ma ne bi na me test e be adwuma pa me wo leba ne bi akra wa di hu ana say product na ye almost ben ya papa e ya man bi na me fama no na ye fan try nhwe say e be adwuma mama mate na me nyen ton ma ti mama me de adwuma nyina me de abo abia me abra product no sika nyina esa no me ma oti ase se sika aka me ho a me de ko fa nyamane nti me de san hwe fia be ha adwe na wo be ma ne so me mfa anye na wo be ma me sika na me de aye akọfa nyoma akire efe me de ni nyina ye se na obo me fom keke nti o ma sika bi anhye na sisi a me adwuma ni nyina shata off fozu na say bibia say fozu na mpo to de bia wotwa poto to de bi nso ana ya ma bibia say wono ka se wo se wo ware no na wudu sika hwe fie dada but de nya me ware no na say aho kire be ba ya na adwuma say okay sata ma sha say me hwe fie
All right. Na ma Ti na wo fie na mo 1 maame year. sika. Maame sika. Say. Maame ye 3.5. And every month na. Every month for that every month. Or papa nso 4 million every month. Ah, or maame 350. Eh. Or papa 400. Last or maame no papa anti mum. La mpacho ya be mon team. O meja aware. And na wo na nti wo ma wo mo say sika ya kopem say ansa na be man say regaining his strength. 1 year 4 months. Yay. Or regaining his strength no ma me kan ska be manager be ba we no enye 100 million ase. And no mo di tua me kunu ka. Nanso me kunu sha asese oje sa pay no no ka tra me say nyame ayadom na se yetua ne ka say de ne opesen ka ye fan ye de ensi dan nti osere me nkoso anya de enhwe fi ahyase manfa ma adwen ama no be kire na me de ma say ebeboa ye me enu nyina me so me nim say ma me kunu waware me ne na ekwa awie nti say efa say ebeboa ya setena ne nkwala ne de ende mate say na odaada me na ode akware me yongo ba Or the into akware foforo. Ma hwefie na 8 months mpo. Me yi 1500 or the ma me wa bra me ka che ne se wa kofa me nyonko ba de na me hwefie bi ma. O ma me 1500 for that very month na me ka sa se me no anu ti me ka say ma hwefie fiti January be sin the ya ma me ka se. From January to say November. And a wash fie. Ma hwefie bi ma. Wa wo dwetre bia nhye wadwuma na wo ye. Wa ma wo dwetre aka. Because memma no mutumi ma dwetre, o ma dwetre sa no a. Eya no mo feel say okay, me na me diska ne ma wo nti say me ka say use. Enti me pe no kre asem na wo ka no. Me pe fom so a wo ye and me pe fom so a be ma ne ye. Ni nyina aka bom. Wa ma wo dwetre. Ma be cho ma me dwetre. That is 100 million ewo 1 year 4 months ni mu wa ho kire bre ni mu no. Na dwuma be say no. Na dwuma say no. No wo say sika ne da ho. Yeah, and no odi maame no say sika no wan fa be share me nsem e da na account mi no no anka say yi. Say bia me client nyoma wo online say bia me to helps we say go me yi na me ye me de hereby na ye. Ndi me kan say me to helps we say ya no no atua aka. Ndi say 100 million no di be share me nsem say oba age pa de wan fa share me. But say wo helps no ho ne ma na wo toto ye no so a. Endru 100 million mama. But they do be say. Be do by 5,000. By 5,000. That is all the 5,000 share we dwuma na wo ye ni. Okay. And 100 million so okoje wo ne maame wo no de me din na to so nti me ntua aka. Never. Okay. Dog. Marco. Now promise to say. And a Ghana bobo. Sanity. Ya bodro. Ya bodro. Nti asamwa na share first go no na. Marco. Anya ko mo asem tie ko edi. Ana wa ja bobo. Ya kwa papa. Yo, ba chia do atiefo. Sorry, Dr. Grofa Trust. Si waka kre bi ye fanti apom de ho asem. Grofa ye mo je dra di ya kase koko. Eni adra friend design to Xylem and after you grofa mo je dro no. Aye mo je dro sonko a obi obanum bia wa dazipo di fa dre ho. Adra die obi obanum bia wa dazipo di fa dre ho. Obi si na ni su bire no, onum grofa mo je dro no and ni su bire no ekọ. Obi se ohwa na ne nsade na etitiriti. Onum grofa mo je dro no on tibie. Bisi pompo na ebo no na epai na ebo na epai onum go fam agedro na pompo ni nyina ahwete obi se edu na dwu bia de hwa nkromo no obi ni koto ha no omia beto ha ntimi nda onum go fam agedro na ni kasem se bisi be body prum asana no pa osore aduani si wodi ni se be wo mu sa ntimi ni onya go fam no ye no enne odi sa gi ntum nkra mako bisi odware wi age se okofa afe no odi adwene ho onum go fam agedro enne bia aye kama na dia betom a man na yenua manum emfa grofa eni agro a oba bia obie ne bag bia o grofa eye menstrual disorders nsabo mu hawo dia mfie du no mu ne nsa onu grofa magedon aba dia na back tot dia na yi clot enu grofa magedon no bia aye kama dia ba ne tipin ayebo yensa no bia aye kama mako dia no aye family plan na wi o se afa di wonye biem message na lock message na lock mako onu go fam agedro no aba bedru safo nsia no bo afu dia waye ne family plan na wi o se afa wo pe baro mako watwea emma onu go fam agedro no ende e bada na ba ne dane wo
adanse ndi bebree ti wutie radio no agye number no wohwɛ TV ni so am see afa phone twa me frɛ TV no ko pharmacy wa ambre me ye living testimony o ti na me ya ambassador go find number the number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco obi bisa say o na ne nsa ne na ititiriti onu go find no agyae na onko so no ana koso no if you say ansa na be unsa wonsa ana odan ayo titiriti no na sra de bone na efre cholesterol no wa wura mu 15 to 20 years I see ti woni wa na te eno nti ne ho yare no a doctor for to ne dini silent killers e do be koboko yare betimi ayi wa fra asase so wa bra wo fra wo say efum kowura untiri bi efre no actree sa actree ntin ene esi ni kwan se bibia fam ka nipa moja na nipa dua no awie e de ma akoma apompe no eno na edi kan ya fam na ekọ no so wodi nuani no efre ni nutrients enframa wa home papa na wo mu na efre oxygen no ena efra akọ nipa dua na kwa nyina ma nipa dua na agro fine si nyame anye wadom na srade efum kowura sa ntini mu a ma moja ni ntimi ni apro wo system ye yesa de chese wo de how ato di padua no so yesa e de yare kase ebrew eno ti de si nunu go fa mageduro no se de be ya enko fa yare kase ebrew yesa yare ya ye kan ya ehun ke die mu no munsa no na ye tititi de se anansi je de ya anansi sabu wa hwe ya yare betimi de wakoboko si nunu go fa mageduro no na nyi srade efiri ni padua no efise moja na ntia ni afusane a edi wo how betu nipadua no so e basa hoodin bia wo bia no wo sa akoma ne je na wo de pompi moja no ti akoma ne je wo hoodin dia pompi moja no e na doctor for say wo de pressure to akoma ne so okay high blood pressure hypertension asase nyina ha de free I see nunu go fa moja duro no ne yi srade ni free nipadua no se de be ya moja ne be dia furusane yi kama yesa etar mu an etimu a aye yare kese e friend atherosclerosis busa bre na oxygen no a oni adwene di dwuma no entimi nkobi so oxygen na anu adwene mu tewa de e ba sa adwene se ewu ti de so wani de so wano de so wonsa de so nan ewu a na de asem kese aba pressure timbe to ani so efisa akoma no de ahoden na epia moja no to be so wani aye wisi wano betimi achia wonsa dompenu mu so ntimi pija da bi ene obi tie fom a o se ase watie fom so asase fom nice aye den ayetofo obi se dura na dwa wontimi nda ase aso je agu ne so ne ho nyina asese no obi kura de no mu si ya tunadu kopim so onum go fa magedo no hu se yare se na yare ede me ko obi so trafa akuche obi afa akuche na ne nasi pija num go fa magedo no efisi onuani no bi o ma friend xyloides onuma ebuwa yi srade efiri ntininum na kokoo no so aboa ma moja na de efusane yi kama say onuma do na esa yare na esan siesi ma ye kama eno ti ne ato ado ne dini grow fine se kira ne say nyini kama nyini fe nyini na sa bre ya wo de wa ho de nyina epesika no enkoto mire bi me ensa mfa sika no enkoto no kudi sika nyina be kwa koto nro eno obi sori anopa enura obenum ansa na wadi no mako chen obi chop money no go from magedo no se de bebe boa ayi wo hawe nyina free ti se wo no so bi ya adwuma wa wia so wi adwuma o ja ho no go from magedo no wakoma ebo periperi nsa no na ayo titiriti no go from magedo na bibia be kama empompo ebo na epai ebo trimu a ediwo na eba okay udware wi na de afin bi ho a go from magedo no na bibia anya kama wo yo ba ene mensa ya wo atwam kra de ba na yi cloth de ba gi se wo boda wuro mu obi aten twam de ba entwa onuma bia be kama wakoye family planning na fe wa na ade ho so wajai fe de moja no so asi bo mo de ane no fa magedo no se de be ya obe hu moja ni wo yi obi so a wo mu a wo ya num go fa no se de be ya bo so me bia no obe hu moja ni awo no wo so asi akose be bia nkosua na ensan Debbie akase Yakobon wa mu oba bia bonini num go fa magedo no se de be ya obe hu nyame ani monyam num go fa magedo no na yo be ma na ba na so woni atenka wo hwira de papa num go fa magedo no efisa atenka we de ye pa denka ede wo ye be ma so e ka che so be ma no enye dompe ne hyem eye ntini ene moje fom ti srade asisi ntini kwan a
emoja no ntimi nko Nokwasɛm. esa ofre no a onye wo so Mhm. Grofa magedro ni yirade mfiri bema obemam sɛ be ya ofre no a obe salutu ba bi eto aduro bia ma Friend, I akɔbi know nya sorry agira. ofre no a na ogyina hɔ Ni saa na ɛteɛ ɛso yɛ bɛma anadwo wo sɔre a anadwo e wo se ahomakye enya ne. saa na ɛteɛ wɔ sɛ nya no Sa wo sɔre kɔdwo so ba so a mɛnna baby. ma na adwuma nyɛ Sa pepe. wo yɛ bɛma cap bi hyɛm We are number 1, doctor, we are number 1. no mienu adɔpa bɛfa kɔ adwuma anwummerɛ ba a no anu mienu de ɛyɛ adwuma baabi ɛto aduro biara wobɛnya aduro no bi atɔ sɛ yɛ pharmacy herbal shop over the counters drugstores ɛyɛ akasa so wɔ kaa sɛ nam a ɛto aduro no grow fine o denden wohyia ka na watu na mmom sɛ wopɛ bi atu na so atɔn a bɛkyerɛ wo Ashanti region ha kɔ kanhyi kɔ PFA pharmacy Okay. or Tafuni Road on the also per 1,000 cartons obenya ma Missy Heba umrom Angelos umrom Nani Heba umrom Apidanko umrom Colin Ako Arstown Blessed Require Kewo Tidatek so for lie pure live we boakwa how may was a for poly obenya grow from a drone Saxeba Potassium Blockhouse and the name of Potassium Costa Pharmacy Pampaso yellow and orange or mukum smart Heba or Boise obenya grow from a drone and cry for you now mo frɛ mo ko Kanshi drug lane Kenswa Keba, Tinatet, Nabuache, Angel, Ruta, Pass, Halos, Omina Benya Grow from a Jadroni Beato, Asama for Ekus Pharmacy, House of Drug, Vidama, Obenya Grow from a Jadrono, in Cocoa Hillside, when a friend Isaac Drugstore, Obenyabi. Sunya Capeba, Mose, and a green light, Benya Grow from a Jadrono, Tachima, a video depot, and fee opposite Obenyabi. Breakup Dr. Clement, or main station, or Benya Grow from a Jadrono, Takwani Prisia, was a video fee. Bogo so unique heba obenya grow from Majadrono. Takra the crisis the answer when a friend approaching krakra obenyabi. Tamale PK Gombila wa obroni and 1,000 pharmacy. Baby a 12 drobia obenya grow from Majadrono. So we shall na unai ayo titiritia. Men kasa adanse na acho. Obeja no the pressure this stroke the jaw fine. Baby a 12 drobia obenyabi. Ti the number no ne frame ni edi nkomo wa akire. Efise bre no ayebi. 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine. Yamika obia that's an ebese aba ni abetua adisuane so Nyame insha papa Dr. Fred 0244 5965 32 na dia wonti ase bia no ene Dr. Grofai anyone come aha Akoma 87.9 FM Onua TV and afe Osei Chrome TV midin ade Marcos na enche ye beba be frɛ Elias Seidu say ehene na wo ɔde wakɔ hene Nyakodosu. aha me say ehene na wote say Isi ano me wo me papa nkyɛn wɔ Accra hɔ na me fia me ba ha no. enti wokɔ Accra be abosumi say ni Mpan sɛ 2 months ayɛ 2 kɔ 3 months mu ani. okay me ba baby sa but mama bi sa say fa usika ye okay initially or diska kakra ye dwetire ehye wadwuma no emu but sesi aye kasa de adwuma na egu Adwuma na egu kra. Ɔno ayɛ awɛ sɛ adwuma na egu. wo anya scan function all right efie no wosi Wo ba che wɛn si fie no. na nyi on message efie no wosi fie Esika 8 months na me kan say ebesi ho a me kan say me nhwe fie bi mu. Sa every 8 months na ka say me ku anya sika kra wanya 1 billion mana bro ko 2 billion. At least we say otimi ye bibi. den na hu ne ye Because minimum ni pay oje. or the pay slip chira wa na Or the pay slip actually. actually what we scout it was the sika no de den Osio o se na nko de akosi dan no na efe wansi oso de koye me yonko ba ho ade. or de koye oba ho ade enti wan top plot mpokra no wasi fie si so Plot ne de me embre bi bobo hema eche masase. Na me yakola papa unse dan no and kan fono me dem yakwa ba baby ameko bia so reflect me na man penyufo baby amatena no penyufo na approach me na me kra penyi be frɛ me na makola pa me enti na me ton me ye costo ohene yere nso ton aduane enti me ni to say o pema se me kɔ ne nkyɛn na ade nyina nti one day no ohene yere say
Mariam, oba ha no mpo fe Amelia. Oba ha no macho. Why say wabeka kuro yi ho no na. Omo gye asase, omo agye amesa wonji bi. Na me se ma asase mi ni ska me de baji o ne bu no. O se ane me boa wo. Me sa time na ne kunu twem. Ofre ne kunu yo hene. Na o se me ba ni o me pese omo ano nya asase. Na o se Amelia de mi ni mi no. So on dey see wa mo abeka ye ho ene, omo betena ha no mkra ache. Wate asase ma omoton ni 30 million, 25 million no. Papa ne te so o te so ma me just 6,000. Oh, okay. Enam dia ewo me ne Ɛwɔ wo yire ne ntem no e no wade buo ne nti. o ka hwe me say dia me ne yire eye ne nyina we hu. Enu nti na woji na akoma mu de asase na ede ama me saa no. Nti ma o ka saa no nso me nso ma mpupu miti. O ka saa na me nso me si yo da ma tinya me nshra. Okay. Nti o ka saa me so da me ne be ma nete. Onye be ma bia keke. Oye me kunu. Me wasika me de betua asase ne ka. Nanso saa sɛ mebetua me kunu bɛdwene sɛ mayɛ ɔba abɔne ebia asase na mafa n'akyi na makɔ akɔyi nti na me so mede me kunu bɛyɛ dɛ ɛbɛba na yɛn nyinaa yɛayɛ dɛ yɛaka asase ne ho asɛm nti mene me kunu ɛbaeɛ asase ne duiɛ no time ne soeɛ no a ɔhene ne akɔkyerɛ me asase no mede me kunu baeɛ sɛ da asase no de wode ama me Nyame nhyira wo nanso me kunu no ɔyɛ me kunu ankasa me ne ɛbɔ bra ɛno nti na me ne na ayɛ dɛ aba sɛnea ɛbɛyɛ hu sɛ megya menyɛ ɔba abɔne me nso me nyinaa me so mepɛ ni yɛ na mede me kunu bɛka ho na mekyerɛkyerɛ me kunu na ɔso yo ɛna yɛkɔhwɛ asase no ɔhene no mpo sɛ menni sika a mɛtumi atua 3,000 Okay. n'ekyire no anytime bia menya sika nso takwa yɛnyɛ saa o asase a meka no ɛbɛn kurom yie Nti ɔde ma paa motɔe. ɔde ma yɛ Nti why na twa sika no? me kunu na etua second one no na ɛyɛ me sika Oh, okay. second one yɛ business ni sika Yes, na yɛde business bɛtua ne sika. All right. na yɛde bɛtua Nti mo nsi so efie no wantumi yɛnsi ansi. asase ne da hɔ bɛyɛ 3 years maame ne de asase ne maa me 2 weeks pɛpɛpɛ na owuiɛ nti asase ne da hɔ a 3 years na ɔhene ne hwɛ so a 3 years na ɔma obi amfa asase no obi asi ne da hɔ Nti sɛ obi agye frɛ mo nsɛm ana? obi angye yɛda ho da hɔ Ɛda so da hɔ. yɛkɔ ɔhene ne sɛ yɛmmɛyɛ so adwuma Ya mo ntumi ansi half single room kura self contained fancy asase no ɔhene so. no bɔ ka kyerɛ me sɛ anytime bi a menya sika biara na maba Na abɛyɛ wonyi ne sɛ wo kunu afɔ akyi papers. akɔ akɔtɔ bi wɔ baabi efie asi so a wonya awɔ ɛnna ɛdeɛ. megye di me ne no atɔ asase wɔ ɔbo ase ɔkɔtɔ asase na me sika wɔ mu ma bɛrima yi kɔtɔ asase wie a ɔde papers no ato ne maame hɔ ahyɛse ɔka kyerɛ me sɛ ɔkiipi asɛ hɔ yɛ obi ne kuro so nti Okay. ɔkiipi wɔ ne maame hɔ Okay. afei yɛkɔɔ ne maame hɔ mande ne maame sɛ ɔnkɔkyerɛ me ebi asase no hɔ na wayi n'ani ato nkyɛn Okay. ba na menim paa sɛ ɔne ne ba no nyinaa ɔmo ahyehyɛ ho ɔyɛ te sɛ deɛ ɔnsɔpɔte ne ba no na me deɛ meyi m'ani me kɔ ankyɛn baabi asase no Ɛwɔ da. ɛwɔ da Nti timi aba so afɔ akyi kura yɛ bibi wɔ so. Nti na wei no deɛ wonim sɛ wonim. Nti no wɔnkɔyɛ bibi akora wɔ so no abɛka sɛ wɔne no na abrɛ anya. Sɛsɛ ɛdeɛ nyinasoɔ ɛne kwadu ɛna wo kunu de bɔ wɔn nti wɔso wɔntumi ngwa awo bie mu. pakyɛ ɔde me kɔɔ wadwo no ɔse mafa ne 7 million na afei nso no me matwe sika wɔ no so abra na ɔboro me na metwe sika wɔ no so no na afei so ɔse mesi meku me ho nti ɛno ne ngyina so a Wafa ne 700 cities. 700 nso kura deɛ sɛ wofa. mpakyɛ me fae mentwa ntorɔ mama mefa de tɔ aduane ma akora no ano ɔmfie no Ɔmfie no no. na yɛde bi yɛ lɔre fɛ so baa me papa hɔ no cause na metena hɔ a bɛwu anadwo mu no nyinaa ma mayɛ hahaha Ɛna one no wɔboro ɛna no ɔboro me na metwe sika no ɔbɔ obie mu a wɔde ɛna bɛwɔ hɔ no. no ɛna Ɔno nso ɔde ayɛ ɔdwane kwadu. ɛde ayɛ kwadu Okay. Ɛna ɛdeɛ mpakyɛ biem ɛne ne sika na afei one ɔse mafa ne phone ne phone ni. phone ne kita me no Bɛrima no deɛ. iPhone 7 mefae ma wokɔtɔ iPhone wodi nka tɔ Samsung ma me na meyɛ online business ɛna wotɔ Samsung na camera no yɛ blɛ wotwa ataadeɛ no koraa na ayɛ style bi ɛna wosi iPhone no 13 ne camera no yɛ kama na mesɛ de yɛntɔ iPhone 13 because yɛbɛ sɛ yɛnyɛ online business a ɛbɛba bɛyɛ kɛse adaakye bi yɛbɛdi so mfasoɔ na wokaa sɛ o na meme 4,000 na wosi wonni sika wakɔtɔ wo laptop bi na ne boɔ yɛ de nti wonni sika na me so 4,000 da hɔ
ɛyɛ me miska 4,000 no obi kura yɛ adwuma ma me ɔyɛ aware sɛ girl bi na ɔte me force ni bi ho ɛna me tea mu 1,000 cedis me de ma girl no 3,000 ɔhɔ na me de ma ne sɛ ɔmfa nkɔ na ɔsi nipa no koraa se ɔde bɛ free no but ɔndwa mu kakra nti me 3,000 na me de ma ne ma ne di kodwa iPhone 13 na nipa ne sɛ iPhone 13 yɛ 5,000 nti me ma ne 3,000 iPhone 13 Pro ɛnyɛ pro ɛnyɛ pro Pro ni Pro Max ni and you can say no hey meka yankwa ma iPhone 13 na me so 3,000 no wa so 2,000 ono aso 2,000 de akota ma mpacho afi de ma wa gi phone ni de 13 you better 5,000 your type bay iPhone 13 bra wo gira ho me what iPhone 13 ma tina benso so baba no time obey time obi anu no ayi time obey like ache enjoy be say ni mba say 3 months baba 3 months they want to be to iPhone 13 3 months 5,000 yo hey obwa baba wo de me kwanza 3 months ni iPhone 13 5,000 so iPhone 7 ya binye we no 13 no MC Marco na wo ye de oh nyanko pa da roma ya de nyame ba brother no pay na wo de iPhone 7 me and they got them into bi do Marco me dwene me ho kura me den me da so me ma me afresi so me yere afresi so me ko o yere friends rootments abrafi about tuntum fe say you no ko oh and you nya me nsem Marco ono ko awe agro nko a wo dem betum na so dia ye di enna ye di anchi akase ebe free Dr. Ba aso ye e di ama ya hwefo ye tiefo nyina enne so ye da foforo eye Dr. Ba aso ye ka Dr. Ba ni ye ka abibiduro mu hospital ayaresabia a ye den haban ene di dwuma ewo ho titiri obi a ni dompe ana ne kase wanya amane ewo ho anase obi a yade bi eha no wona brabom awura nipaduanum adane koda na wosu awerho abenedie a fedia ama woye ne ho hwe a wonhu ne ho hwe no eno ana Dr. Bayeto ne nsa afre obi a wohwe me se bra ya so ye ho na fe bra me mu aduro emu obibiduro ebetimi awura nipaduanum na fe asa nipadua no eyade ye number ye didi juma ewo Dr. Ba aso ye no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Marco Dr. Ba e number no betimi afre afa wo hwe Dr. Ba ye wo Kumasi atonsu agogo aban hospital na chi ana nkrafo amutie minya Dr. Baba ho ache nanse enne waduru nkran enti free kire ko wo pese wo ne Dr. Ba hia edi nkomo no mesew e kire nyame ya adom a anopa wo was Pinterest Road 80 junction ho ubehu Dr. Ba ewo dabia ye di nkomo nipa bebre ntie no mu ntie nie dabia me ka cho se dompemu yade eni dompemu nkwanhia na Dr. Ba ye ho adwuma enti yade de ne se wo yade na chemfie bebre mpo na wo dompe na ye yade na ama na basa titi obi obeka nsimi kotodwa yem ye komfie du mienu du nsia mami bi ba one ye mfie dunum 15 years ana no wotena fom ama ni kotodwa tete no nanso emra wo tie yen ehwe se de fa so echeche kotodwa mu ehun se kotodwa no se won kohwe ase ye wo yade bi e beka kotodwa no ka kotodwa na ye wo no mabu afre ne cartridge grege obi keka na be makase no awewe ama na twidompa ma kotodwa ye oya
maame no so wɔtena sɛ na ɔka kyerɛ ne ma no sɛ sɛdeɛ Dr. Bamu si kyerɛkyerɛ adeɛ kyerɛ sɛ kotodwe no ɔmo na ɛwɔ ho aduro 15 years na maame no kotodwe no adi ɛnso ɔde baa Dr. Ban hɔ bosome baako pɛ aberewa na sɔle maame na sɔle a kyerɛ sɛ ne kotodwe a na ayɛ ne yaa mfie du no mu a na ama na kyea ne nan ne nyinaa ɛnnɛ no kasa atene asie the pictures any video to so wa bɛba wɔnum ana me kasa nso onim baabi kuro wɔ ne baabi ofiri ba yɛ ɛne sɛ deɛ no ositie ɛne nipa anim no ɛnso wɔ ɛno nti na Dr. Ban say ebia na wotifie wo de okotodwen yɛ o yɛ mfie nsiani mfie num wo de kra yɛ afini wo de kra de bi a 1 month 2 months ni nyinaa no de ba Dr. Ban so yɛ a hwɛ da bia yɛ ne yɛ ka asɛm bi sɛ yɛfuna wɔ hɔ yɛ wɔ deɛ wo de bɛwura mu bia bɛgye o enti nya wadwe sɛ o makoto nro bi na manom enti ansame ya de enti aduro no dabi yɛfunu aduro bi a wode bɛkɔ akogum bia no ɛbɛgye but entimi nkosa yade afisa nya yade no ho aduro ɛno nti na mpanimfo bu baabi sɛ etuo wɔ enye kyira gigyinafo a ɛna etuo no ɛtoɔ etuo ntimi na hɔ abere obi impressing ne bɛma na ɛbɛto da yade bi wasasi so bia no sɛ okohyia na aduro yade ne kɔ enti ne yɛka kyerɛ sɛ deɛ yɛ kwankoro na kyerɛ sɛ wonya nkohyia na aduro enti maame di 15 years a obehia ne kotodwa aduro Dr. Ban enne ono na de bosome ba ko asole anante a odi ne dwuma enti ebia na wo de na yɛ ɔya kyemfie bebree wani da so nyina maame enna me kasa kyewe so obetie na obɛhye ne nso na obɛgi atum sɛ doctor we ya wo kan die ampa meba abeso ahwe a nyankopɔ bedi wanim ama wo yade wo kotodwa mu amenne wontimi nante no afiri wo so amu anya mfa wodi enti na wie obi ani kotodwe ye ne ya bia no omomoden se ode nani be kire echamfo ba enyane wanyina bedwane ho na fe yenhwe no ema kotodwe mu ha ne amane enko enne obi atena se ama ne ni sisi no atwe na hwewo ama wo ye ne wo hwe a enye ana nipa bia wo bebere wo sisi mbebere a ebi wo na ye wo spinal cord wachi kase no ana ya na ekofa ha wa bere wo na da bia ya na meni nipa din komo ka che wo se wachi kase hya ase se enye o ya no antu ho anamon a eno ma de bebere wo no wankasa ubenu ho so ba wiase ebetimi am waye bubuani adafom a wuntimi sole nante ye besuso mu ubekuta poma kora wuntimi nante ene betimi ama wo fa chia ebetimi ama mu akoa ebetimi ama de tozo kora de wo koketa so a wuntimi na wo na wo se matress papa no ato no oboa anadwo don ko be sole atena keta no so abobena esanse wo do hoto a no wachi ne ya wo ya ne tutu nanso esanse bebere koye operation na kire bi na fa omo aka fom ninti amasuro ni hu woni pa bebere mu na Dr. Ban se de ono di aba ne se enye operation yen nyusu se kan nyusu dade yen nyusu aba bia wo de nyusu ya haban na se de wachi kase na sia ye ne bia no se ye efiri fom na ebepem so na ye gya haban no to wachi kase ne so a se wachi kase ne bia fratena bi so se mu abiebie se awewe se de aye bia no ani da so ho se wo ba Dr. Ban so ye wo se ekimu a obi a na chika sa ebremo ye ne ye bia no Dr. Ban powo ema operation bi anka wo koya akofa asem ama ho no na yen ya gini nyina aboso ne ye de ahaban aya ma chika se no abedimu ama wo nso wanya mfa hodie enti na wie bia wo nua ba bi wo bubu oguo e bia mo dweno se na chika se hin ne ye de befa mesremo mo famra Dr. Ban ne ye moa mo na sa yate no emfiri nachi na onya fa hodie enti na meka so obi dia nso aka ni sisi amenne o kompreni na obetie misisi ya na de mbekọ wom efisa manum no maame enu na wonum ni nyina ni ja na fabra Dr. Ban ne mfa ahaban entite asisie nachi na ohaw ne amane enko enti na obi won kasa mu yade titi obi asasabro tete no obi na aposo ye ne ya enu obi opagya ne nsem pagya otwa ne konwentwa ne nkasa mu nyina wi no osori anopa no obobna sasabro tete no arthritis ewuro nkasa enim amenne na aposo ne joint nyina wo hu de oye ne ho a de ye ka che won se anida so ho se wo betu anamon anya gidie de wani ato Dr. Ban duro so a enne wo hu tutuo ene yade wo wo nkasa enu no mpem nyina ebefiri wo so efise Dr. Ban tu no wo se wo sagana fo no wo mo ama no ni nyina no edwo mpenu wo kasa mu yade enti ne kromo obi abodin a
ni ebo echamfo ba fi se kasa ni dompe de ye ne ye ho adwuma enti obi ayade do kru ni dompe anasa sabratitis bi age ne nkasa ni dompe nyina boso no on famra Dr. Baho obu ana me ne wo kasa ni de mu na abuo kasa ni mu abu eya akwanhia bi na no na me ka kire obi omu bi bebre nim sa akwanhia ye ka da bi o me se wo kwa afuo mu kotehwe eya akwanhia wo da mu pahwe na ho ba bi bu a wanya akwanhia enti wanya no wo fie wanya no wo ba bi a fabra ne mfa haban to adompe no ema onanya wo fa ahodie ene obi ba bodam na adwena ye krakrakrakrakra wo twese kai ene dambo ni bi wo kra ye nwom to ba ko obetimi afa nwom fra no pa oto amachi de daddy lumba ya sapon Esther Smith at a time wa hwe abeka se nyame na afre no adwene no bebre hu ka e transfer ko ho etu we nipa mi na hwe ne ya wo ye na nya bo modin se ode ne beba Dr. Baho ni ya ma na duro na afiri ne so obi ma me kasa obedwen se ye beye adwene no e hya se kan ma wo ye no ma ensem fata fabla Dr. Baho ye mo adura wo danyane a bo sa adwene ne sisi so kama na fe wanya fa hodi yade ba ko e frɛ ne twere yade a enim se party ase enim se chese ba bia na atwa na nka de woto fam kra na ada hodin a gese owo nan ma ehuro sa ba wano enye yade papa enti nipa nto na mo no mbihia na aduro e wo Dr. Baho se de be ya atwere yade no e be firi nipadua no ne so afen stroke yade tete maame fo papa fo mlantie ma ba wa no eno so Dr. Baho ho aduro mako e ya haban na bi ana ni nyina ye de ye diabetes yade asichire yade eno beto si mi sugar di ehura na ehuri kosoro mesra bra ni ema ne meda no mama ni nyina ya bibiduro ni ya kire wo no ma bi a wonye ma ne nsa nkosoro biem eno ne friends wa ba yare sabia ye Dr. Maso ye enti se na asichire yade na etete wa ye Dr. Ba ena mi ni udi nkomo na me ka kire wo se osa yam kuro eno so agye wa boso a ye twimako na abu afu esan wo senti bagi aduro na so to da won so akoto ba akotwimako ni bi na so wadi ama won so atwa kakaduro ma ko na eka no na afi abowa ma won so nipadua asipi boso me ba akope obi a na o saye ne ya bia no yam kuro bia ebesa gie number no ye didi dwuma enu ne hie se fata se woje sa number na wo yade a ya amoso na ofra ye beche o se ya die bia wa asase so bia no ye wo ho aduro ewo achamfo ba enyarewa nyina bedwane ho ye na haba kasa kroma nyina tina bebuo mu eye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Baho Kumasi Atonsu Ago Aban Hospital in the Chi Enkan ya was Painters Road 18 Junction ho e won so behu Dr. Baho e wo ho awia me ne wadi nkomo awie me say ya yare sabia ne wo krum a ana apese wo koma ayade kwa edi ba ko panu obi ebo eno ane ba mako yakopon ko so nsham nyame onhira won so papa ahaya 87.9 FM Onia TV na feel say Chrome TV mami reading messages kakra bia aba na memfa emamo sabre nebom ne channel so mami say AFL deodorant roll on ye kama papa AFL deodorant roll on oba se wo pa adwuma na wunya adwuma enya me se wo adament refi ko fa AFL deodorant roll on bi netonton na ye beto ama won so watumi enya sika kakra ma ho ato free send passion free send activate free send smart ni nyina ye bia nti ukwa no wafa sort we nyina ebi na wanye ska dia bo aboso ano ukokumase adum enkran takraze ubenya AFL deodorant roll no ebi Frimpos Royals Enterprise wonom na yekofa by 0544 726882 0544 726882 na wama wonsa etumi akabina etumi aboa wiye papa na okay. Akoma FM. Hello. 7.9 Kumasi. Well, hello. Ilyasu, good afternoon. Afternoon. Papa na pomo to say Good afternoon. that Christo has said. Ilyasu, me pacho wadama. Wuni Mariam. Baja animu.
Pacha waya wodi ya. Oya wo yere me da say waka say oya wo yere. Na se wo wen. Yeah, you can friend also ne papa. Wo friend also adanya woni na te biem. Achane. Adade na sie. Nti ni ti sanawa. Yo, be me na mami hunu nsem asisi ye. Ni bi dia mi sha ti ko. Ebutu Baby mo shabrabo na se free ya. Ene de si a enam so amasabre okọ papa o because said you sika ye no oyere ena minim sam worry ye no na munyina na mote fie ba ko. Enti emi nwanwa se wo yere na wakọ papa ho. Ti hyase problem ma wakọ papa ho no. pato ansara mekata no ni pese mi se the money wa be kanu eni the kan it's not recorded in I'm not assured. Ye wona me beka ye wo o. But so do issue but a personal issue and Oba no pacho oba ye no 87.9. ọba ne ba ye no wo ma ye de ko enu nti ye ne no ote bi na wo kasa ne nsem na wo kan ye no wada ama ebi oho na wo mpese ebeba na obeyi afiri mu a eno de meni wo ni ayi bia enye nsem bia na ye ka enu nti ba bi oho na pese no de obekora eno no acceptable but se de osi aka no no nsem no ano eden nti wada woro ma menya nkyere mu kakra na ye hunu sa na asem a wode ba ye no kre anasa nye no kra ke be me de pa look no na ni ko yen ho ade na but nine no na abrabo koso mbra antapana sa tiye mbra ligina tayi na na ti kaka kra mi yesu ni na mi shenja na ye cosmetic product ya thought making a cost supply bi na dia o mi sita ho o ti na ma dia ma nko enti e ko ba ne se money cost no o man be ta se no nka business ni bio nka business ni bio na so so I feel no, I shouldn't involve in her any business anymore. And I don't see for bad say she's kind on the show. I don't really care what dance for, but she's kind on the show. A year kasa a bad minute, and I know the Malfania she. Because it's not client on a command say, the party of the Kuni. Nyama NCU assistance now. They might need but nyama NCU. Man, because they kept that a criteria. So they very clear about it. And so on my name and performing nama of the police. So that's not a shot. If you mean to get a million food, not be your figure. You get master and Yane, the year to see Ponoma. So the Akate, you are with Dana. Na officially nti ekoba no gano 87.9. me fane se oyere ne okunya tem ti na mbo ibsafo amane tati kana o chiwa msimi na mankashe ni papa ne maame na eno kwa mambo mama ne etiri na me bo mama ne ni na me se ni ja no san so to fa also person ton ntade is not there didn't can me man 3,000 Ghana cedis I don't I have what do you call it because I'm a year through my account here indicate
kasi mami ade hello Ema na mpacho me also pa. edi papa sana na o be kasi asan kasi na mi se pese ya nti e ka de say trading business o pese o tell you na de ade but that is radio or they are too baby they say yeah product na the course it's not for toy na o te di program any practical no me ma me ho na me do so ade source $10,000 for so we dey be me no ka say wa ko te na how to give planning na so we be to ni na ko di ba ko di wana ye di product ko mo no di ma pre ka ta ade na man ka ho di na yamba di product nikika na abana menene ba no bwana wa ba se be product nikika wa ko di me na nikika na wa se ye pasal ba na se timano wa ma ya fa kana amano na me ti ya me ka se Canada wa se ni na wa se nikika no push ya because wa ko ti na ko di kana wa na ti kana make plus 20,000 plus because in America. Whereby we are working on a the friend in Brandina. If you buy a good runner, the rest of my neighbor came one. If you want to catch them, you find a person maybe Nadia. I'm trying to say that. Say that. Oh, Tony, and you do check money. The dinner call to come on the Yiska, then you're saying. Nan Yiska, then you're saying. Boom, because this can be Dana and then a car was it. Yeah, Coban says, you know, who cram say, who out for here. One three the out for they never know about here, the phone. The phone. Phone is what I am. Now, I need to pull him out. Okay, I brought you here. Your phone product email, or should know in a fire, or customer do for me. And that branch, you know, a chair house school, or the bunny for together, a chair school. What to have? Walk on, this is how we call. I don't know how we call, walk on one from the part, you can't sleep on a walker. That's the new challenge. And my own probably the people, let me know, Obama and the channel city, the near the support only. With the assumption of say, my business is a manual. What I told them is Kobe. Yeah, but I'm saying I'm saying no. And we are going tired. And I'm saying to my name. I'm saying to my name. If you didn't that, you cook a credit. What now? I'm telling you, myself or cook. I cook a credit. I know I'm telling you, myself or cook. I cook a credit. I know I'm telling you, myself or cook. Kakeni usifanye wako ade awarene ulenzi na bibiswana wasifanye na mpe bedi wo na mbrodi omu fi ho na pacho ada ode sikan wo ye tata ode wo mi si ade chiye wasifanye no manyi na so oko na brofano friend se ana ade tira oko ase ode sikan ede wo mi entina oko ni se awarene ide bi tira wo ede oko na man for the promise wa na mbi ni pamono onu ana o stand na so ko ya o di sika do woni na mi ti gari pie na dia che na wa ga sa wa stand na so ko o pa mi che wa na man ka sa na mi sa tu ma o de ni mani ya de edi le ho ana me ko me ko ya o te ono Akoma no yes and your man no see no care for her no tell your brother they let them show but in your do house we are them na be there and trapa and then say ka bi ko e ko ya ko to say na so so okunu hu nyina e hye no e wo dem the pie the ko ba no two fan feeling fan na ka sa na mi ta feeling bara u try it if you are there you say oh you need come see you na so oh you no ana ka ko ba ni say na de chi
ntawantawa esiye ni tie kakra ba ya wa ko two the kind of thing electrical no to socket di no wire na wa chiche no na o dia chichiri sunu tan hook na o dia solar no me na mo ne bucket o no ho ne ba o di free da wa bi che e ba na o no so wo bi na o yo so na ko na tie na ko pon ko ne nim tan fa so a bi ti ni ti boy ma ni na choko ona mu se no se di bibi ko ya to the extent I want to do stand na ko ma men to asete okay se oni na no na ka tere papa na o ma me o ma mi po de odidi matem egu mu dia nyina ono aka sa ne balance sa kura no ada bi mi pie a me o friend se members na yindi ko me do fia na me say Mini over Hagen of the Hagen because umbrella is continuing. But personally, let me feel okay. So, no, something's wrong somewhere. No Hagen. Is it also the Hagen and the Hagen? The money for 1 million that Casa. When we are Casamia, like the flat. The flat like that is it. Baba, come on, you na me who our friend. The both wasn't common detail. That would give you a idea. Na me nua me phone na so na ma member na de tia me ko na me ko do la me do la ta wo yi o ha wo shi me phone na do shi phone me ni nyan takwa bia na wa fete ni ma me ni nyan takwa bia wa fete ni ma na o bi phone shi phone o ko shi phone na me fine so what do me go la shi phone ma after me no be desktop computer what man should come and say the phone na bikita be ko ba ka what say no so baby then me no ka say me travel passport what say you what travel passport is you what is you oh e di e ko ba re sa no na o di so ni ship on na me say start there so na ma sama business na mo before I can say to the man say one ka say you can say o person ka o be tna fie o ti run business na ria be no so fine any problem if you say you had any there o so petrol so no o pe food o pe so ya de you can say 87.9 Kumasi so ya de interest sense o so pe no bi so no dey think am ko ultra 25 sorry 24 and 5 na me now Samsung. Okay, camera na share nya ofe. Okay, iPhone. Na say fine. iPhone. We dey come out skabi 3,000 say. Je na osu here. Na also the be mama tije. Enti me dit kan ma wono. Say up to that time no for the man. Na me say fine. So what me dey say man dey ya. It depend so na ko pe iPhone check na re. Abdo. Amba o dey kan man. Na me kakra so. Mkwaji iPhone 13 that time was around 5,000 plus and I made ma wo na wo say phone am say na meji phone na mini phone am ata meji because what I want to say million I'll take it na me give you and I the G no and I me no kai and I go back and say fine me ma di phone no di akoma me pera na me pera ba pera dia what did you say who person o check me as to know whether say they do oba bi ti ana say no pera dia na say di visa na me say say no that's not it dim na the room na lady bi e ba no say obi are recommend me am say the business is something no man could you so as you help her to improve her kind of business no so fine I can help you need the show do come on we who be na say I say e para the kai I say e para if you tell me I am in Pana, say the open source no. I'm in Pana. Let me try to patch it. If you and I go back the person using that in the man. That's no, I have to be so smart. The person who is trying to say she's smarter than me. If you decide that the seminar check here to say the prayer and in Yamba, good one, no one the other. You have to see her reaction. If you no no ono bi che na ajiri che ni mo ba ku bi o an pese ni wara bi no ka se o jile de no ma friend o bisa no de na ni ka tre o se ni ko ni ku ni ni hwe ye eti dia o chere ni nyina no se ti aga
enti because worry na guy say oh why did you say people me worry na ka trend time with the number say oh papa friend they need to maintain money you I'm a man the reasons why I'm really engineer and tell money you know the trim me baby but all the same near money which you are to do and when you were coming to you know very well that you have Islam this so he said no but the catholic place they maybe you already say no worry about it because maybe a studio a walk and a studio so I know I can follow on and to me I will speak to one lady and Catherine you know hello Ebacho metie pa Eliasu. yes enti e baba na this animal you na share the dream oh yeah no more be na me ya botro me ma me etie family bi dambre me friend papa mo for mama na say na me ri we didn't try me ni die business o say me kan ho bi the to me ni me san su bi ba ko ma no e go ka be to phone ni ade nyina ma no o say me to the to me say o african so the one ma mbo mu bi amane isa say me do me ri nti ma mbo bi amane the to so bi o ye so bi ku no wa hye Bibre, ne ma me bo bibia e ma ne ma me ye mi nyina ka ho be ma tantan twama fo be ma nyina man kasa na me frɛ me papa no e bo ma ma se na e ko ba no pese me ni asem no mu sisi ma di asem kan mu no bida ba bibre di ya tre no da ba ide nsem bibre na me no it is there fine me can't say no. That is one. And a two. What's the sound you must say? Oh, qua. I can't force you. Say nothing. You mean you? That's just on the fifth year choir. And you know about me by assembly. I can't. On the and so, many of the time, we know agree. The friend papa, only papa want money, and the papa is supporting the panel. Okay, can't come and send papa. And see, we say, on one a packing in near my choir, now say. Wouldn't I can say, you are tired of saying to the uncle. But all the talking in your call, Minta me down, and I do me free man by my breath. And now, the panel already, many years I was talking with no packing in your mano. Now, and you want to hope. Cacravia or Cacravia or Cacravia or on I got no person of Quadada. If you know, maybe die. But that's sorry around 3 o'clock. Now or no, me ba me ba uchatwa owon nchen na ne ba ori free baby e de ba ya so ye no wade aw akwala no pumi na me hwe no baby me na me hwe wo ja akra no wo na wo de ne ko wasita omu nyina e de akọ ya na wo da dem wo wante ma ntehwe ni na hata soro anajo ma ntehwe anajo da suom no omu koye mbato anajo da suom ade tia me ko station e bi sa say bi ahene fa no wa na me frère me ko ma me ho e ko bisa o ma me ko du o ma me ho o na o ma me pon pese me hunu e ko ba ne se me ko du o no hu mi no January adem o January no ka kire nkwala bi se ni kuli 87.9 me ba cha kasa ni kunu a ko obe nya no e o bi a me ye djuma no na o ka kire no kwa sa nkwala ne se me ba o mun kan kire me se wo pie ko para se bidu nkwala ne ka kire me se o mo ma me se o mun kan kire me se o pie ko from me pa yan hwe case when so no was say edro ba bi na wadwuma say ye no wo ka say ono emfa ne sika enhwe fie eti agye ya wadwuma ne be ye yie no wo sa ka kire ne say onko so anhwe fie na wo so wo de wo sika no esi fie ama mu nyina eno na te say 87.9 but child agreement no me no ko just once me me town kan jira se me na ko argument but me no kata because I fie no sorry edano me discover mu ona ka say awe say me discover mu so anya papa business ya awe say dia anya ko ne enya fan ketwa enu na me ko ye enti ye be sha se be si na oda sa suban ni ye di ya ne wa mesi aso do suban dia ina oda na dia ntu bia ma wansi efie no eno no say one edin kai
me free edwuma beba no na 87.9 Kumasi. onu ni bofu adenti a adenti na bofu a me I don't cater for him me time man na see dey me bo sir ebia work agreement okay hwefie na me nsi dan ene yate ase wo ba fie na se ne buafu a no de se nsi wo dan a wo sie kwan oh they be say eno no osusa no ma ko enti what down no ma ko say me dey was sa papa no still nsi fie ni si kwan for how many years and I will know a fie and now how many months no onu fie na o share no 8 months but okay 8 months no one fie 8 months and ye pay on fie 8 months now one so fa wo de no and you so fie keke na me bua o and was fie 8 months but what dey madam ya botrema me na me nkasa sa menya botrema waka sa awie enti sese aka question and answers wadawroma enti aka question and answers what is some afen enti na me anu wie ansana what do I say about enti me onu eyeso o hwefie say me bua o sika na o di we business no enti di ma ni nyina asa na me di sika so we business no biom e dey man say je let us room I wouldn't sit down ya ko ni guys set the place me na how my business here the captain say no me ba Iliasu unu se hwefie no oba hwefie for 8 months eye adwuma na wo ye na na odi hwefie o enti edidi adwuma na o ye no odi hwefie no and also na stand time me sanso money stable so indirectly no if you na o hwe no we are all doing it together enti sasade a eni adan na wonya wo mema adwuma eni ebo wakọ ma na ehunu se wa na wo bo wakọ ma but se wo ka chen se onu hwefie na ebia business na wo ye no wodi sika no ehwefie na sa yes you have to put in money because sika no ye de awie no minim se de make e woti ase a because se wodi sika be hwefie wo adwuma bia adwuma na wo ye sika na ye die no enti wodi ama ne sa then I was so sign this sika for ba near sign the share adwuma ni mu enti ne ka wo bo wakọ ma preko a na nke no ano no oh it was a co banner no na very license or no I'm being percentage of you know can say certificate here means that you job money am you market the first month you break it you can say agreement no you top money the man the next the next 2 weeks or 3 weeks and I was started on my record say sabre no make us say na bia sa sika no kwa na ahia wie o because ye de adidi I share we yes I share we anything the business is going on adwuma na no wo ye ni sika na modi edidi no enti bra mu break is agreement no na say there was no adwuma there was no money there was no adwuma there was no money there was money so I carried some of the money I need never because one business are here we should be accountable to ourselves the result say fair na kwa na obioko I shouldn't come here any of the business the result say there na kwa I should the other catch me say sikano asa na ma use kana me asem ama the other catch me na say sikana asa kana o business na na we so question no because I wish say ABS no question no ma I shouldn't poke my nose into her business. And I'm doing about Santos there. I didn't know. Oh, yes, I didn't know. Then, and you want to be in Casabia and what the BSC and answer day because you want 30,000 for yeah. But what I know is, though she was helping, I was also helping. Exactly. And she can say she was helping, but once not yes, I was also helping. And to one also Jumanoa, get now what the man is one fine Jumano. Emunas I help not free. Yes, free baby food from Biana neighbor. Every the same business. Okay. And I say, it's a saying in Aswa. Ebia, Mudia is there what the Neguana. I do this. I don't know. Fear Bejano. Media Ukrainian one. And yes, I was supposed to making an argument, you know. I don't know, we are the piano. Me question we are no campaign. Mr. Obafia Ubajano. This is also Buffy.
Debbie, ejina ho na ye bema. Ntira mi bi Debbie, sa wo no. E bia na se se Many ba a wo banana no for wo so banana ba. to Suban, That what I was should so. have how should I still be with her? Many a Bama, but Subana won the mono, and Susaya, how do I still stay with her? About this kind So of the why woman. no? Aye, nia wo ka say o yes wo be Madam, ku ne ho for be bo a. Papa Wariate, none here the kind of the woman. So You e read me the pa kind of the wo woman. se ono ne dia o ka ye no say na wo boro no. Enti wo hwe ba bia Many na Bruno, adru na ani soso. E no ma se fine. kan so Into many so. Wo Bruno, sa often a day wo in ni Mra. wo. 7.9 Kumasi. Many a cramoni, on the cramoni, how to Bruharak. Often a dancing Bambra, Nada, the old Bambra, Sename Bruno. I'm from a dancing Ambra, Sename Bruno, but you can't know the woman. You are not here. I don't see I didn't see ya because me sabia son sabia nya do fache me. Me nyi ni se wo bia bodam so to ano amasekan so de be woni. I didn't see. me try audience a ekoba sa asa kasa na me shot no one serante say this kind of say my business now o ya wa ka tell me say actually that first one na you can Your say business amano. Na what's it and see sentence no. first business na be man cosmetic business no Ha. and na my boss you ka area mame e tire po ka tell me say me say me can be discuss ya me nyanka say me business a ka emba paso me be business now no na me nyina me my boss ya me need no bia ye me no na cover me no na cover me no cover Na say Elias we dia wo kan. Ya twe ho sekan. ye tell us and understand I shouldn't talk of the business into me koka who asema what you say can so be woman Hey. Sister, business no what me pa Elias twe me. Business no what kan wasem wo so wayi na free business ni mu. En wo koka na atwe sekan so de be wo no. Ma, ne papa mu nya dia da so mu bisa am sa question we. En na wo ka Ka dey. tell mo say for the very first time or say we hu me meseso. O so hu me meseso bia ope. Na ni gi no hu. money And oba so okwu hu no ma okasa te se me a. Oba ne voice te se me. E bia no wo ka Me te fa so. mani. Anu ma wo twe sekan no. Mbacho da bi. Ene dia bro na obro na me twese. No na me pese me hu no. Yankopo Ono so hata onya meseso a. Oso me ohu meseso bia oba ni body bi ka te se me kasa te se me ope. me ma brabo mu adi ani kura o ma brabo mu se ibe chanto ato me so se ma bro nti na wo chete ka e bi so ma bro se me o be ma me bro mba what you mean Na just wo wa no kwa won che won sa wo ne soda. me benya no hata soro me benya no hata soro ade ada me free of na wa sa friend se me free about so mbra na ndi komo a ona sa holy me titi ma sa de titi me sport nyina Titi wata dia to te sport nyina. me matade anado otete ma that dan oko brim nyina me so no wata di Na wo ye kam san ade. Utwi hodi be ma bro no. Man wanwa bizane say fitita ma me ni tina nyina ene na me bro no. Ene say wo misa. Wo hodi ne ntete na tade da. Ntete na tare ma ade ekosi ni say. Me che say enchiriche mebre. Osi ma bonu dia. me say me no wata Se wa bro dia. Na me bonu dia obro na me di sun. Obro me no. Me me di phone. In fact phone no se me na me. Nipoti ya usu ene obai na betre ewia ebobo ewia so we mu usu ene obai ene betre ewia ebobo ewia so we mu Edua no wo bo ne sen wo so ya de obo wudia. yes I don't say say enye me kwa na me be ma onu me try o the same issue with another man 87.9 Kumasi. the same issue with another You see man the same issue with another man. Kocho, uba me busuan mu. Why pa na de wotsena ase say be ma me ne kwatena no. Me buru ni ndua. ma aden e say somebody issue Ma ba chonda. Na why na ka cho asem nsia. Me be say me hu obi o ka kire wo do tena ase ka me ma wari mu asem. E de kire me wo. bro no nti se kai na me say on fa na dance for famra na me say for ma dance for famra wona ye no mo say ma dance for wona ye no mo say ma dance for Ya dance for ne de ye be ye be because asem yi asem adwene eye me ekọ ha na ba ha. As for no na dan na ehye mu no mo hye hobi. Ma ada Wo ye so be ku so.
Me yes, I know me can say. Me say me can say. How now you on a me mo di me frame no why nti ya no. saw the beku. Me can say me kum man kan na me bo. Who to find? Me ntwa won toro ma. Who to find? Ane. And I will train why ya. Me can say me kum me ho. E wo no ananim. Me fa why I say me kum me ho. Ene me kan man kan na me bo. Yes, me ba say wo kan dance for you there. Dance for no wa pa boss. E ka many beje papa. Ai. On na that's for ne bro. Ma me ko fa Congo intimate brasisi ya. Six one. Congo ni bi no fa ne frɛ na yemre wo bi ntɔn ɛna wo so a wotun bi dada na wa short a wo pɛ mi ate no frɛ yɛ na yemre wo bi sese deɛ ɛfi aba no yedi sese yɛ kɔ ni mi ate ti wo da so wɔ container ni mu a sesa ho upgrade ho upgrade ho ba di mi ate ni bi gum na nɔɔso na nya attractive obi aduru hɔ man Akoma FM 87.9 Kumasi. I say man so say achi o Papa I'm say achi no so ya de bia nanka I come and say Congo intimate you fine I was so obi anya bi achi fie oba tai and funny many agro nya Congo intimate achi fie first aid e beboa akura ne kasa mama bibi na esi ma ha no ensa bi na egu me no ane say ofa bi na wo de aye so de ama no wani beba ahoso na ni ho bi ade bi a hie hwie gu maso ana wa wo so a oti bi na de afa ni kama ehwa be 5-10 minutes a wo za anu adwo sei no ano no emom pompunya Akoma FM 87.9 Kumasi. Congo intimate yema wo bi a odware bi a na honam ye ne hene onware kura na ne ho keka obi di na chiti me twere da eban no odwi saa dai abo bi aponche de wa ya na dwuma no no wo ye yesa de aba wati nyina betwitwa na wati nyina bedwirigwiri ti wunya Congo intimate na ye wo hene ana wati bi na wo de sra oba wawo a yate wa na mu a yapam ayenkuda ekura ni ntimi ngu ho no ma na asemu ye wo ya wo dofo na okunu ba nchen kura na oye mu ahye wakwaya asem foforo ti Congo ni bi na fatuatua ni nyina be one time what is wani baba ahoso na won tehwe kura mpo biem wono waye firi a wo ko ba bi no Akoma FM 87.9 Kumasi. infections are hamma ma titu ye fa mema nka ho because be ma de infections how I want to Congo intimate ko cheto kuro bi enya nko ma no ne ye space a yetim di Congo ko hye ho yes etimi treat ye na eye kama na infections nya yare papa emu bia ni wa eye papa ntimi nyina bi mfiri mu ni nyina condemn bacterial infections ni nyina condemn ewie nipadua no se nipadua no kra mesrew maami bi ni kuru nya agono ema wobama ye treat ma papa no na entimi Akoma FM 87.9 Kumasi. no busa ni say wo yire ase na beginning no ba mbusa wo se wo ne yire na oba no kra akofa no wo ne nchen no tu kwan ti se wo ni hobi ade na wanka no kre then ya ba bi akofa no wo ba wo no yire dai wo se na wo di aye oba no ti na ade ni mi treat ya mi hunu so enti mi nko ya ne bia sa abem ti fa yire bra yen treat wo no so nka ho na afi papa ito wo tim se wo bo ne sa no se ya ekwa ba na me be fa so akokọ ma yire ama ne se makofa gono ade ababa ba ọba no so nim so wo gono na ade ne so ọba no doctor say one ko fa wo yire na ama me ma wodro bi kono ko fa wo yire Akoma FM 87.9 Kumasi. na doctor fa akwa bi so ne ma me di nkomo na ma me no te paw infections ni treatment enough from Marco close to 1 year na still ma me da so numu no da so twiti ọba ni ehu kakra wo ekọ ni ehu kakra wo ekọ na onim so onim say o infections na o kunu ana o no do fote I was say mu treat no kra no mo beda mo use condom ni kwa sa mo kono raw but remember ni bebre mo fa ncheme ebinom stubborn on use condom oba so be ya ade no raw so mo fa ya ade ba fi o na hunu kata ho antene de sa na o mo Akoma FM 87.9 so ko fa ya ade ba fi o eti ubaya na kakra wom ubaya na ada ma me ni treat ni bi ya ye hu say afedi oba ye no ye hu reaction bia ya sama na collab foforo be mienu miensa afa omu nyina de atom se afedi mo ano ebi ne mu bi ho no se aware no mejan
doctor bunko to dwe pa na cho say me doctor wari ewu me nka say ukru di bia wakoja no me di example bi na cho o say doctor bro ma brene duro no sometimes me hwe na me be no mo a me hwe duro nim sa na ni so say pram me say na me num nro sa na so de ni ntimi nko yes Akoma FM 87.9 na Kumasi. for mo misrom ye nuan mo ma say unya nya bi a bo ho ban ti na esi koto Congo ointment na fatua say wutu etua Congo ointment aye hardly say bacteria mo wa bia betimi anta wane mu a obenya ahoade anu num nso bia honhona na wo pare na wo dore ayi nkosua e wo wane mu ho eden eti to Congo ointment ni bi na eyusu wonim de bacteria mo wa etimi ya omutimi fra ni omutimi bubu edi gugu ho omo say wo nerves na nipa wote ho na wo nerves say ya na te say wo ya ban nwodwoye stroke o wo ya ban say ebia obetimi abodam anase say bi agene ne beti FM 87.9 Kumasi. say emo no o nerves nya say na te say wadwene no omo didi adwene nim emen na wa adwene mu nyina chim no e de no omo didi ena ya na ma bebre ani esen no obi ehwe me na wetie me sabre ya kwasa no what infections in there. That's madam me waka masa mama me because na ni ko off. Ekoba ne sa wuntini na moja na mu firi adwene mu eba woni ne so no. Sa ntini nyina o mu didim. O mu didim ti e moja ne ntimi ne afuru sa ne yiye nti bedu ba bi ne woni ne ko off kra. Eno nti na natural for your same. Ya the Congo ointment. Edro papa ba edro anu onam. Ya di aba. Akoma FM 87.9 Kumasi. We de onkofa ansa na wa yusu yes yusu kra na wa nkwa nkofa baba so ran for HIV say we dry yes woni be me koda numaduro na na say ta numaduro we na wo ta numu a unya esa enkaduro no be short any ejai ka short eti Congo no man short no question sa na pese catch them because what you su Congo infections unya infections one so free one name by use be what one name keka wo use be na wo mo a ma ko ma name keka wo mo ne pese wo mo frey na wo mo ne ye bonko wo mo ma name keka wo mo no wo mo frey and ye fa number Akoma ma FM 0249 01 01 71 71 01 01 0249 0249 01 71 71 01 01 and 0204 0204 61 61 61 61 61 61 kwenti apesa ofrey ne say obo onu ma ba no so ache sa infections we tina wo so cha ekomojam okay obo okra no ananam ye ne hene ne honam susu sa ye ne hene ka ho obi be ka cho sa se nkokodue bi kra sa ne nam me ho eduru sa level ne dia na che se mo an komojanim ahanti wanam ho ne hia Congo no emoja nim nso de ne hia dura e wo se ye de ne nso so ye den e ma wo na o ma na mu keka wo mo no mo na ya no mo nam 87.9 mo bo sa so wo pese wo twi wo ka ne sira no etwi ho na ne nantie no e wo ka na che se wo keka no no wo de na de request o e ka ne pe wo se na no wo ka utimi fa won san sha ho de bi so no mabonten ti wo ka ne nani twi ho se ya wo pe ba bi a hye na ka kwa kuti na wutini bebre so atimi ho na ho aye kuru eti mo fry wo 0249 0249 01 71 71 01 01 and 0204 0204 61 61 yen to ankomo ni so mfiri ho okay me da se ya me nsia pa yeah, my money crab about the back 87.9 FM Onia TV and I feel will say Chrome TV na Shannon so Emma me Sakubemo some Jimedi this is serious ladies of the day of today. Please let us respect our men in relationship. Okay, the message what they abandon. What's a good afternoon? Please tell Mariam I need her hair products. Okay, on the baby. What's a good afternoon? I'm Fred watching live from Asankara. Please tell the lady I want some of her. Okay, oh no, so dear, I don't know. Messages not also. What's some men? Hello, Mama. My name is Salia from Takwa Aboso. I know her. She's a very humble girl. Please help her. Some men are too wicked. This guy need to pay her. If not, he need to be arrested. May that say. Ma ye try your home embrace. Ma ye ba. Mene dakwa 360. Mka hit patch. He said, "My ambassador. Me my ambassador." The near who need one dance. Na de akọ me widie mu no na me di ho adanse kese ye twe ho abasisia
Wofa, na say how do you adwuma? Sonko. Who's wrong? Who pa? You know you don't show for one cause me na a Papsco a bar capsules. You be blow near to pay. Woman of you and you. The Jumedian say a walk of water. I'm a braboni Jumay. And you are near ye. In share no Ninginano, a queer yama, brabono, ni different Jumay. The Epapano, net in Pedianafa. The Enya Papanasono. Then the Sabbath, Emily Pedian in young wedding. I defeat a call, Nipidiano. A boy, you fool, what you am a best common tree. Anybody friend, detoxification committee, Detoxification. any person say, Casco, a bar center, Nakofasa, a Drodiaba. Wofa, wait a minute. Mamba ko pet, no young or did it be. Unia, Oko doors to be out open, a pub cook, a backup. Ubenabi, it's when the Yadia person to call the couple bito, A Pasco. Hey, a Papsco, a backup, me acrobat, my Jim Woody. Yes. Nkɔda a wɔn anya mfie edummienu ntumi nnum bi. Apɛnfoɔ ne wɔn a wɔma mmɔfra nofoɔ nso ntumi nnum bi. FDA agye edwadie yi nkratoɔ yi ato. Hello, me grow fine. Wanu muatu, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na etra se, yariye ewura wuni pedria nimu. A ni pedria no pesa wo kutia yariye no. Na enam se, ahwani nua ewo ni pedria nimu sa. Na enua na ni pedria no ede ekwetia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti. Na wobehia grow fine herbal tonic. A yedi koko aje, emeni pedria no nuro ma wutumi didi grow fine herbal sonic wobenya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA agye adwadie nkratowo yi atum Men kokra branyina mada so pepche. Olman, obine na yere nama. Ode ne ko hin. Musaba madina chi manin hu hre. Oh, kafra. Nim se waninye. Ene obehia ABA Hebas. ABA Hebas. Osofo 3 days. Osofo oyo ani. Osofo abrantie. Osofo rasta. Bromai dokota kunyini no. Obepie wa santimamu. Wono na da ABA Hebas Center no. Say ye glaucoma na se cataract ye kan se ete. Wo kwa wani. Na wani ate. Yenye operation wo ho. Yensha hwehwani wo ho yemfa dro so nguyani so wo ho eno ani se wudi didi keke ansantam hwim wani so da ho clear woni haw kra se yenam haw padia ebi ebetene te se wo bo da bridge kojo tokra no eno kra wo de kwa ebi ebesem na kanya na ho peme wodura ye fra ne sa manpower eno na bem wo podjuma sa branche ebe una so yakase ne wo do mahinkro ebeleza preparatory school wa akuma senso be unu ABA Heba Center. Ewo kwada so dwina si toilet no. Ye adwuma ejoda kopem memene da. Prayen ewo 0541 565 199. ABA Heba Center. Mani so da ho. Hanye kom abusapani abekasa. Titru ni ema no. Emema mo so mo ka ho. Abusapani kasa. Yo, abusua chiame bedase. Yendi hie ya yie. Se de be hie nyan munyam nti. Ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa. God's Way Funeral Home nso de. Wo ye ho sua ho pa. Ane, woton oman mu ni abrochire efundaka. Edida efunu se de omanfo enim di panabra na wote ase pepepe. Ambulance, ene car papa, wode fefunu. Paul bearers, emrantia wo su efunu de maachie. Enhwen asiedie, efunu no ntade. Local ne foreign nyina. Picture roller boards. Video coverage. God's Way Funeral Home. Was sound system. Kete adwa live band. Our catering services. And when we are new years. For our MCs for occasion be event be God's Way Funeral Home there. Just everything under one roof. I was a penny. Where the enthusiasm you. God's Way Funeral Home no. I need the right company no. Na ye be who away. Or kumasa sa fuleba. Can you coco board dano and share nimu wa. Mudra mumusa ankrato. Anamon fre 0322 006 221 and 0243 73 74 57 and 0266 1946 78. Okay, Mami Mawakwaba, Emra Kuma 87.9 FM. Onia TV na fe ose Chrome TV ne mo mami ka cho se na Victory Garlic Mesha eno na eboa se moja no adeda e wonti ne mu na so menti ne ntimi ne afusane ye woni padua ne mu a se bekwa akofa yade pii na abre ni padua no enti wodia ye Victory Garlic Mesha tutumi kama na moto ne ko ba bi eto adro bi a
kope wo de eto na no 0242545633 0242545633 achre sanitary pad na make for ediama obese mabiada wokɔ fikyira achre sanitary pad no wada enene wudi besiesie wo ho oba no a wokɔ school no ya to bi ma ne nkɔ na bosome so a ɔno so de asiesie ne ho na free pint liners enso ehyemu bi ya wo wi a eno nso so ɔde ɛbɛtoto na mo asie ne mu a ɛbɛboa ne yie papaapa akyerɛ brewer toiletries wokɔ supermarket provision store bia mu a wobɛnya bi atɔ na mmom wopɛndo so puo mu atu akɔ akɔtɔn a frɛ 0553 661442 0553 661442 na Emma wonsa enka wonom ene ye nipadua kania wadama ye ne mienu kra tuatua we ye huna de ne befra ene na kyese ne na aye ka no eno ntimi se wada bomode asa obetutumrika no akwa bi heba clinic wakase mpunu na ehye so a ehye ewo ene yade esemo eno nti wo hia wo bi a wani no eye ebi heba clinic ko mama papa wo baketoa no wanhye chichia ene wontumi nkenka ya de ne de ye ebi heba clinic eno dancha ne yade anka ye nyina da wo born sanu say ya na etutu kokuma se kwada so dwena se wo ben main market no frɛ 0541 565 199 0541 565 199 na any ABA any enkomo haksa mixture ne capsules onua eye all satan for edro enuti wonim wo bi a all sa edi ne nya edrofo apɛ na make for the amawo haksa mixture and the capsules baby eto nro bia no oxide dro benya bi frɛ 0240 238310 0240 238310 Eyadakuwa 360 Ahmeka hit patch Papa no mame ni mama makwaba meme na mame makwaba okay where the me you say me na me to Ahmeka hit patch kama papa hey na nyame ba na so mo da ye ma mo kofa ye ba ye boy adie na ye adwuma se magic we de korofo asatete de ni bi beme na ye nkwa we de echi for ni ahwefo nyina se na kan o kan da kwa 360 e de edruk sonkom kra na e de bedwa so ahomka hit patch eyi ya ofi nipediem de bibia eya oya okotodwe wachi sciatica menstrual pain eya obia wo so bia no oyusu ahomka hit patch e be yefio se na wodi adanse no so last week me by na me now so kotodwe pa papa nti no me anya mo because ya sadanse dey ya tisa eyif etu ase prekope embranas etu ase prekope nti am quite patch nti utie ye ya am quite patch be bia ye bia wanyini umfia kwani mu na bia na pound sorry film pem fa bi tire na da additional best we so ejina which your ya a chronic knee pain back pain baby bia ya bia wo kwachi wada wanda yi wo ga say bia meda man da yi nti me kon for bi tire kon baby ya no for 8 to 12 hours you are covered na aboa na me srew undi 12 years me utumi nyusu oye oba so asebe wafa ye fu so untumi nyusu o ma kra no fu so a untumi nyusu na me srew se we pra na ho twitwi wonya kro a enfantare kro no so en ntamantare so eno ano no nse baby a ya no pepa ho na ho nye clean na oil bia na se nku bia wase bia mfiri ho na fatare so mayen for 12 to 8 to 12 hours use for 3 to 5 days eno ano no we are covered yeah all right okay ahomka hit party said ya menu ano aka e wo bebi a wo pebia wo benya bi ato na mesrɛ o kɔtɔ ama wani nda hɔ am sɛ binim the fake one aba obi frɛ ma ne yade pa o gina hɔ yi ma no frɛ me na mesɛ me ne girl na nkasa ko yi different one and a man sa ya de no be hu sɛ ya hwɛ so ahomka pain relieving heat patch ba ko wom 10 pieces and ba ko so wom 2 okay me patch wo be peja ma wo ma hwɛ ni papa nti wo de wubenya wutwa ewo TV no so enti wukura wo phone no a ukwa na akopɛ bi ato a wo hwɛ de wo phone so na correct we ewo mu 2 and ewo bi ewo market ewo mu 10 ni na ye dia enti wo kɔtɔ am sɛ insist sɛ wo pɛ ahomka heat patch mama mfa different one bia emfa ma okay me dan say
I mean, so papa. Now, what's it say na yeah no because wo waya obehunti ye betumi a demonstrate bi wa ha. Into no oto a senate into otia no a uyi free pack no ma patch no senate uyi free pack no ma senate. Okay, senate. It's enim near brown say and sorry and a near white. Enim brown a white. Into chiro bon say baby wa I opening ye be that. Okay. To white now. One sign white, another white. White in and a wall. Why no sign white? No better chocolate color, brown color. Hot to wait on the better with there. Okay. Go to drink with cheap with your friend saying, quench baby beer your menstrual cram. Would it be no better? Why I say, wait. Now what dress it? What could you for 8 to 12 hours and no no. All right. No why no bet we are using? Some kind of be a bit me use. But only 12 years I'm sure men use. But what for you phone so men use? Okay. Macquarie no fua and use. Now me also set friend saying which plan which you treat when you're crap men fantary coons. Okay. Because I know she. All right. So we did dance here. The boy not hit. A bow hit. It be proud. You any complication there. Okay. And if I tell you, because I know them. Those say will be a useful for migraine. I'm an cop. But your advice say for very useful. Apart from when be a bit me use. Okay. Side effects be one. For the past 3 years, 3 to 4 years, it don't buy any side effect there. But also be out when the reactions are or reacting. The number better to you soon on your reaction be out there fraying. You have handled that. You can emphatic number into and sign your twasso 0248 0248 50 50 9003 9003 0248 0248 50 50 9003 9003 and 0536 0536 645 645 334 334 0536 0536 645 645 334 334. Okay, into upebia and no after na hefa na ye Kumasi had the ubenye bi wo Colinac Heba Freddie Mens Ozone Chemist Danny Pharma Jenai Pharmacy Costa Pharmacy and we do pampaso Alpha Duo shops in PFA Ewotafo Western Pharmacy and wo Bantama High Street wo Lancer Ewo Kewo Kumasi and the ubenye bi wo ha okotakra de so ubenye bi wo ebu akwa nimde owas ewotakwa ukosunyane a ubenye bi wo Good Day Pharmacy Green Light Pharmacy Mose and a Techimas ubenya wo Diamono Pharmacy ukoboase ubenya wo Smart Herbal Asante Mampon ubenya wo Sewa Herbal Widama ewo Ashiama Little George ewo Community 5 and uko Navrongwa ubenya wo Benson Pharmacy Eastern Region ubenya wo Gapson Eastern Chemist Delight Chemist Owuskobi any Hillside omu wonkoko na uko Volta Mount Zion and a Verdi Pharmacy ubenye bi wo ho enyina. Okay, so obi ennom edrobia obetumi still obetumi dia farm. Yeah, answer na meba so no besrawa oba Akoma FM haso a eno so ubenya bi wo ubenya bi wo and na Sax Pharmacy bia e wo Kumasi a ubenya bi wo. Okay. But so onu medrobia obetumi anom because we no yanom ye de tare. Okay. Onu medrobia o hypertensive onu hypertension dro obetumi use o ya by the diabetic obetumi use o ya also patient obetumi use and no say obepepa many no that tare pepe and no enti ube use ya paper na honye clean dry na fatare my no. Okay. Enti wadawroma se wadware awie na wasra o de be fam ho paper oil no free ho ansa na watumi dia fam empepe no ya na yesuro na say yehunu say obi akwa honhono ayi tomato paste bi asesa na medbia de agum say me pachi o FDA for wo mo afamase wo magia tum dia na yehunu say papa ne dia me pachi an FDA satisfied your
certificate cover cover a drawing. Okay. Aye. And until wa wojo ho achi nyinum pacho FDA for insetim ase na chese eye kama obi atumi use wadama yen senti ye number ne mu biem eno na ya na hia mekase pa 0248 0248 50 9003 9003 and 0536 0536 645 334 334 eno nti ma wonsa enka bi frɛ bibia e kire wadwen bia no ofra benefo befa na wo mo ene wedding komo ka heat patch ya efi dako 360 onua eyeje eyekam ya me ya ambassador we die me ama swahwe me di ho adanse enti ba wonsa nka bi na nso di ho adanse fa kire me ochina nyame nhira mo menia mema edam ase ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no na wo hwe na wutie onua TV Osai Chrome TV ushebi na enye easy program we ho ebedra chiri pa Pastor Julius Akwa me josu Zikapa Akwa I don't know when you address her. Mommy you get okay Some ba no what you me hunu na to pay na ho sasa na me makatadeɛ so nyame hu ne mɔbɔ nyame hu an mɔbɔ saa ho bibi asia mu nkyere me nyame ohu an mɔbɔ akɔde ayi no odi ayan kwa papa ase nyame hu mɔbɔ amen nkyere mu bi ho minimu po sama me yi te Mate. I wish I have a banana. Oh, the San Jose services. Don't know cemetery in Amman. Almost already. I just said, voice is a crowd. Woho. I was your friend girl named Mammy. And I know Papa. Your friend Obanon so dear. Omodoson. Audio since so what was your bobo? Yes, that was one, but at least another event a man Cassentino. Wakasa, a footful. I'm saying, I don't know what I say. Only say good. I don't know what I say. And you so be anymore. I'm so be any message go now. Mama, I don't know. I don't know. Who didn't go to say, bro? We do what I said, baby. When you need to be that mean Jimmy. That is the fact. Beman in your mature or ban in your mature. So, probably Beman or Bano is any 2 minute debt. So, should I say, the 2 minute debt, papa. Or you're good. Yes. Oh, the 2 minute debt, na. Or you're good. Oh, I didn't can you bonny? Mama, you crum Ghana have said to me, they say the infant ramo branches as he did. Because then the way the Biam catching go for say, and my pet, and I love you, and you are my baby, and son, your man, your man. But I'm a baby, say, sir, I love you. Obit me can I love you. One more pay. Over our friend the next 6 hours. No help for them. I love you, any day here. Obuso can I love you in chow. Peg now, open now, cow on farm. But mama, the open and the be made because my understanding about love is action. Love is action. The Omira non caso door, but at least. Or when was Pabua grass, Bacopena Usu, as a Obacoma Costo, or Pabua and Sadia bro. No. Is that what the definition of love? And no, but a name and name of foot and zip for or but will be one no 32 every flu. I love you now, man. Peg now, me and took a crack. Now, also the pulling up. I know here. I know you want to turn out the baby. Since I didn't young quabble for Chrome. I'm catching out. No, I see. I wanted to go to that. No, don't cut the food. Mamma, you think at the food yet? Yes, it was young. You think what does it? That is I love you. Tell me open.
Wanna go tell I love you. Yeah, mamma, your papa no cry. Yeah, who's our? Yeah, auntie, mama, and you didn't Mommy, auntie, papa. Yeah, yes, auntie, you know. You didn't know your babysia. Yes, auntie, you know. Oh, a baby, yes, your castle is but a nigga grass, bro, so baby, a mama, young toning him down. Now, some rough life for no mammy, yeah, the bar, and fit and then for the Mamma catch out. Yeah. No, be a code. My the entire romance, because I'm going to memory romance. Oh, I wouldn't yet. No, my girl, need that. What Yado Paco for 70 posts. What Brahman is so much, Mamma? So I grow one in Safa. What am I ever told? What is the fault? Who could be romance? What am I ever told? Then someone that is a girl. And Sarah, what book I don't a second. And also pay. Oh, it must be some rough life now. One more you want to any kind of Mama, I'm can't tell. Yes, Susanna. Oh, the one I have papa did that. Oh, it's a mood. Yeah, the book goes well. And as a quadru, as I to just a big one with maybe. What? Na first we be your papa no ma me mpaso ada je se wo yare ya wo be wo ya omuntam oh nye bibia o ma say ya for the bull so you dia go say na nyame say na ntiri say kura ka wa mama ara de be na e da hospital wo ja yare go twa ba ho mama ya bra bo no e ha se fi wu and then asem ya bia ya asem ntia and you air condition et am love you no ye tumi nyam te say de brunu be ye no am love you I'm kidding you why for the baby no kwa me ma no ye me du obi a me ma don catifonia before me don take point me no want take point me dia say dey hia no dey hia me hia me yere mo say oh me no the be am so fu share me say so fu ya me shira wa you get me age I love you Sam I Akoma na ye de dona and ash no na me kata I love you na de chere ka me twempra obeba ye say okunu de me ada ade be china me mama obeba ye say okunu why say na no so de be am so that I love you my baby Sam yes so omo pranom na yes na te say omo pranom I love you yes ti onya yes am o do fi say say do yeah do kwa onya say tie ni di me mesre me me say omu no wa dem dey enya dia ss but the foot of the mabusu say stay away from stay away mama head dey make say abusu foju awon dey boso ho wan hweye because when say the iron obai ko kape ye beka say ota abusuafo no be ma no so kan wan hwe ne ka o beka say unyo oba wa dey say wey abusuama eti eti mo abusuafo na mu sabi nyansa say yinan kwala no mo ware because be ma ni to me beka say esanya wo a nka me brother ehwe me university what does it say ya wo mu say wakọ ware nti wantumi anjo nti bia be hunu bia na abo o that na say but won so say dia 7 products so wakọ fo obi so ba ma ware o nti wo kwa ware ya sana say sa di na bi e ko so te be wo de nti ba sere say abusuafo na nsue mu ade na omonye hu bibi na omoma nkora ntimi ware na because you know I think they are nice people omo ware they will have a very nice future ma me no mfa na ba na ma no enya ibia why did ba say o say dey say why did ba pen ma me no say dey that time na o say no operation a man na yi na anyini 6 months time and on sanyem ye enti na ade ye no no ntumi na na ase no eje akwala no se be ya na o si kan but still ase on say dia na but as say eye boko kwan so but on say okwa na so okwa akosra no mo sisusu bra ho na akra na ni beka wani eno so ya me ba de me be sa na mo se na ni baka mani we so be so be bo be ba me so me pa mo me David. And yeah, what if I make us the one boy be I na was swam and David. Say on the bending on a woman, say the asawa.
akra na de o maame mane hu ni maame nti mesre say maame no emma no nya boko wo fine wo ja akra no wa ya de akra no woni aka akra no so eye but akra no wo maame ma onhu ni maame na emfa so bemra mama medase Marco aware no edin aware ennafom aware nye pilolo agoro enkola adi nti nioma bi wo ho a ubehunu you don't know oba na wababa befa no kɔ no wonim de ɛwɔ ne mu wonya nhunu nyiyeye ɛna bɛma na akɔfa no de woni mu no wonya nhunu nyiyeye nti abrabo a mo mienu nyina mo kɔbɔ ate mo ho ase nti sentiase no ama baabi a mo bebre se yi a ɛna mesrɛ mɛma bim sɛ mo boa ma no ɛhyɛ wɔ mo dwa a mesrɛ mo enka se anu na fa bo akonhoma wo fie se fa bo akonhoma wo fie na ekofa nsem bebre ade ba de wo be ma wo betumi aye ne ye na de ono wo ba no so na adwuma na wo ye no ono so de obetumi aye no ono so nye esere se ye yi ba akwa ma ba akwa se wo fa wo sika no e ba akonhoma na wo me de memfa me sika nto cement e bedru mire bi na akofa ha wo bebre na de aba sese ye dan ena ye ntumi ansie cement ya nto akonhoma yi susu ye de sika yi ye de didi ama sese ye hawo de aba nyina ye sikasem o hawo aba nyina sikasem ena ama ha aba unsa fe de kire no o man lady yi sika foforo no afi de lady ni mpese obehunu adwuma no mu biem enti sese no ene ya account kire me ada bi menya account nkire me wo hunu mu bebrebe a wo beje menya account nye dey enkire wo biem enti se menya account nkire wo biem dia ene waba so ene meyere wa ye dwe ene meyere ya wa ya hantan first no na wo nte sa enti ene ye kwan amede wo befa so no wo behunu enti time bia no me beba mo kura ene ko wachi but first no so na ente sa mo di babe na start ye mo di hug start ye do baby no be ma hug ji babe no e de ba o se de e de babe eni abobo me babe wa ma ye yi ayifu yi baby say aye aka ho wade na ye nko aye no kakra bia babe iti sa na mo de start ye na hug me and love me and I love you and kisi and mo de start ye no iti se bibi tintima wo ho a ye hu good afternoon ni atwa ni ekoi de just say ho no ya ti ase yes ye ko ye ni atwa mu ko no eduru si ye ba yo wo ko ye be hia nwumre fine ye ba ya be hia ya kasa ye ko give me kiss sa wako hage bi one you might think so ye be na me ba no obi ajeje me wo kwa mu nti me bu afu kakra nti me duru wa na me sa ho na me ko ye eno akofa ha wo dia ye de aba nti de mo si chance ye no me samo ya ne me bu a mo tete so nkakra se be ya ebedu mire bi no sa na aware atie ebedu mire bi de mo pesa mo ye mo no mu ntumi nye enti sa eno ye de nyini enti me pa mo chew aware anya nkola agroda bia ye nyini ye dai ewa aware am enti brae wo ko fa no se de na wo sitie ne kasa ya wo de ne nipadua ya wo fe sa na otie fa ne sa won sesa ye but ma ko ade ba ko kan ya ye me hu entwe sekan abra wo ne wukuna nya asem ana entwe sekan abra wo ne wukuna nya asem ana menhye wo ho akonfo meku me ho wo beku ho sei enti menye enoma bia wo be ya dia wo akire wo be da wo be nu ho enti sa wo hwe na bibi wo ho na wo nte ase a se de wo turu mrika esi ko wo maame mo ho no sa wo ko maame mo ho a na de wo ho nyina yakwa akosove ne kama na asomdua aba enye sa na wo twese kan na me hye me ho akonfo sa wo beku nipa ama wanya asem na wo be wie no wo se bonsam na mom wo so wa ya de anye de enye wo bedem for life enti mesra wo se kan twetwe me bo waku me ye wo se nyema sa nyema mu nyimfra wade me ne bi nso nya ma abro abro ya wo bo me pew wa video na trend no no abro die
ɛboro deɛ there be ɔbaa mentena sese ɛnyɛ da baako ne yɛde bu ɔbaa wo ɔboro bi wɔ so baako na ma ne hunu sadeɛ na wayɛ wɔ no wonsumi ntena meti maa ne bi wɔ hɔ a wɔbɔ ɔkono akɔka kora wowɔ asɛm wowɔ asɛm nti maa no yɛboro mu a montwa mo ho kakra wɔkase aboro no aboro ɛmu deɛ yi na ɔrepɔte kora ma police wokɔkɔ me sister bi ɛka wɔ se mede me ne me kunu ko a yɛ ma membɛn hɔ mempɛ saa nneɔma no wohu sɛ me ne me kunu koko a memmɛn hɔ na mempɛ saa nneɔma no ma obi afrɛ wo ɛfiri hɔ na me so matɛ ɛkɔ nti maa no yɛserɛ mo saa nneɔma no yɛbɛkunkum mo monka na mo so de mfraseɛ obi so wɔ se yɛn na mɛda ahwɛ nkɔlaa no wobɛda ahwɛ nkɔlaa no wobɛwu mama me baka because o say wo hu sa video ya ya trendy ya ababa we ya ne kunu abo ne de emfie afie we ya abo ne sa ba na ode bro no o say no self defense o se kind of one call the war no na me mama me de ya ababa we ni be ma ka cho se wo se ne ho ye ne fe okofa ba wo te se no akasa te se ono ada na je so person cho se ope o e bia o ne ye bi na aka kakra bi opesen ka wo se free ho na ka e bia se da musi de sha ase no makone sa ba won so ye wadrim fi se utirim ye ode won se ye o ma ne bi wo ho a BBC ya ne asese ye ne ma ne ekọ ye fie ye twan se be ma ne beba abebu nkotodwa asre se baby mesrew be sini enko fie na ka waso ne ho a me kunu me de me kunu de me ni nya asem na me ko ya no abepa ache wo me ma no de ye o mo sa na efu no mo de ama me ubedi udokno kwa me de me ma mesra brantie no said the sister create to the phone or catch and say, or no, never bear man go back to the first or Barry, Uncle Fano. Not just on no sustainable say, yeah, there's a circle funny beam. Ya better a baban and chain, and running to my mind, Yamea Doma. Eh, I talk on some another baby any intimate. Yabama, Ma, and no any problem with the Jew. Say, na baby any cry upon any Sikasem. Yamebayadum Yabako. Bibi abe fine. He pasco about capsules na make for the ama was said nay open a bread between about bread born home bania. He pasco about capsules na Mr. Wada ye kama me di one dance here is sunset me numbi ye kama pa for 0557453579 0557453579 na Emma was enkebi na shanen so Emma me say a neighbor there and ye open edro eye kama ubenya no agbojo heba clinic agbozo heba clinic ehon ye di fidi akese ye de esa yade eno nti wada ma bomode ase obetumi aba wona bibia atumi aye kama ye wo kuma se de chance be 5 old insurance office for 0241 750282 0241 750282 na go so if no we ye no bomode na ebe dai won contract abeja wonu na wo mo hwe so bibia kama e dia ma wasafo be labor woni ka de koko board da no ne hwe ne mo frɛ 0243737457 na any one any enkobo kantanka herbal pharmaceuticals research center ye na ye de emulate herbal supplements no aba ye kama hepatitis arthritis stress na fe obi opese wonyini ye wonya hode pa de bo adwuma 24/7 no mre wo de ye emulate herbal supplement no chane so obefa atrem ye sampram ye sadakoro or pay for the oma of friend phone in fear to me untumi fabi for 0555 610 592 0555 610 592 na Emma Wensa Enkabi aha ena yedemo ebesie mo facha ye ne time no ekwode ma ye papa esan commentary ya yede ebremo no eno nti nyame ya adomo wo kina wonso ye baby atumu na wonso wache wadwene de afa ehwo nti mo fa nche sabre de ye sports for na se beji atwa no na yede yakọ agoprama so nti no Shares Pepe wa ha letter wa ha na Mohammed wa ha busu apani sani ya champo betre dwem na bibia akoso kana yet me diatna this Akoma edansio na yet me diatna